أفدم وحمود شاخي وخش بن جهدار وشوبينرين ستار اف ام از ديالا علي بورما بخلقة كنوش بروغراما جنوجينجه بخلقة ميافي حفتي دا أمي قالا مجارك برگرن بكن مجارة ميافي حفتي جي ويلسر بلاستيكي وچاوانيا بكار آنينا ويبي هروها باندورا ويناكي لسر تندرستيا جنان شخد درباري مجاري دا وميوانك ميا بسپورجي هبا ام بهيوينك و ام دمك خوش بهفر درباس بكن بله گهدارن هجا گهدارن عزیز و دلال هلکی داره بمینن هندگارن لسر پیلا 105.3 هروها 104.8 لسر رادیویا ستار اف ام المگهداری بکن جاره کدن دما و خوش با امینها بنوچه جینگهی دست بی بکن فاتیکان و قادەکە چاندنیان بەرفەرەح و گوهارینە بە قادەکە ئەنەرژیا ڕۆژێ. بەvê yekêra Vatikan dibe yekemîn welatê bê karbondicî hanêda. İtalya plana Vatikan a veguhertina qadeka çandiniyê li bakurê Romayê ku ji 403 hektarî pêk tê bi qadeka enerjiya rojê erê bike. Vatikan bi hêviya ev proje pêwîstiyên wê ji elektrîkê dabîn bike. بەvêra Vatikan dibe yekemîn welatê bê karbondicî hanêda. Li gorî berpirsên Vatikan ev proje wê bê 100 milyon euro xerc were kirin. Ev li hevkirin wê qada Santa Maria Galera pêş bixe. Lewma bikaranîna çandiniyê wê erdê biparêza û bandora jîngehê li ser herêmê kêm bike. Tenê şûştinek cil dikare bi milyonan fîberên bilastîk berde nava jîngehê. Bilastîk du cilên me de diherike nava oqyanosan. Ji bo wê careseriyên hêsan hene ji bo kêmkirina wê û têlên sintetîk bê ku em zererê bidin gerestêrka me. Şûşa û kîs, lûla û plastîk li her derê ye. Lê dibe ku hin kes ji ber ku ew bi rastî çi qas bikardîne matmayî bimîne. Li gel me gelek plastîk heye. Ku di nava cilên avjeniyê yên laylon û gorên lastîkî de hatiye hûnandin û ew bi bêrehmî dikeve jîngehê. Dema cil tên li xwe kirin, şûştin û avêtina zwakirinê parçeyên fîberên plastîk ji wan dirijin. Yek bikaranîna cil şûştinê dikare bi milyonan ji van parçeyên mîkrosopîk berde. Ku ew qas biçûkin ku santerên paqijkirina ava qirêj nikarin hemûyan bigirin. Ew dikevin rêyê avê yên herêmî yên ku bê oqyanosê ve girê de heye. Ajalên deryayî wan dixwin û dibe ku plastîk veguhîzin ajalên mezintir. Derbarê mijarê de Rachel Miller damezrînera projeya Rosella ji bo oqyanosek paqij got. Her kesê ku cilûbergan li xwe dike û dişo beşek ji vê pirsgirêkê ye. Lê her kesê ku cilûbergan li xwe dike û dişo dikare bibe beşek ji çareseriyê. Guhertinên hêsan wekek kêm şûştina cilûbergan û bikaranîna avasar li şûna ava gerim dikarin bibin alîkar ku wendabûna fîberê kêm bibe. Ton da ku serokatiya beşa çavkanî û bazaran jî zêde kir, divê cil û berik bivî rengî werin sêwerandin. Ku kêmtir mîkrofaberan ji holê rakin, her wekî ji bo dirêjtir bimînin û xwedî qelîte bin. میکروپلاستیک an jî hûrikên bilastîk ku di gelek cihan de hene. Lê xetariya wê li ser tenduristiya mirovan derdor û jîngehê nayê dîtin. Lewma tîmek pispor û bijîşkên tenduristiyê bi raporeke bidîmin belê dikişînin li ser xetariya mikroplastîkê li ser jiyana mirovan. Ev yek jî rojeva konferansa Swîsrayê ya ji bo dersînorkirina mikroplastîkê ye. Mikroplastîk madeya ku bi çavan nayê dîtin. Madeyên plastîk di gelek madeyan de tên bikaranîn. Weke tê zanîn ew sedemeke serekeye di qirêjiya av, ax û derdorê de. Lê mikroplastîk an jî hûrikên plastîk ku di gelek cihan de hene bi çavan nayên dîtin. Tenê biriya mîkrosopên pêşketî tên dîtin. Ew jî di hewa av û ax û xwarinê de hene. Lewma yekser bandorê li ser tenduristiyê dikin.
هر وەکیدن باندۆر یên wê yên cuda li ser ax û av û zindiyan hene. هەوڵدانن ji bo dersînorkirina mikroplastîkan. Ji bo balkişandina li ser xetariya mikroplastîkan wê di nava hefteyên vê de ji gelek welatan konferansa peymana plastîkê bêldar xistin. Ev peyman bi rengekî dewrî ji 23 Nîsana 2022 li Swîsrayê bêldar xistin. Di peymanê de plastîk ji dema hilbirînê, bikaranînê û heya avêtina bermayiyên wê lêkolîn dike û dikire dest. Di nava salên borî de hin welat piştgirî dan kêmkirina hilbirînê. Hinên din jî belê dikişînin ser rêvebirina bermayiyên plastîk di dema avêtinê de. Ji ber wê jî gelek zanyar bijîşk ekolojîk hêvî dikin ku ev konferans bi encameke baş bi dawî bibe. Bandora mikroplastîkan li ser jiyan û tenduristiya mirovan. Daqurtandina mikroplastîk mirov her hefte miqdarên mezin ên mikroplastîkê heta bi qasî pênûsekê dixwin. Bandorên potansyal ên li ser tenduristiyê. Mikroplastîk dikarin bibe sedema prizgirêkên tenduristiyê. Yên weke penceşêr, prizgirêkên hilbirandinê û bandorên li ser pergala demarîvegirê dayîbin. Hin mikroplastîk dikarin bikevin me jî. Ev yek jî fikaran li ser bandorên potansyal ên li ser fenokûsyona me jî ve zêde dikin. Gerimbûna xwînê. Mikroplastîk di xwîn şîrê dayîkê de hatine dîtin. Ev yek jî nîşan dide ku mikroplastîk dikarin li seranserî laş belav bibin. Bandorên li ser mêşên hingiv. Mikroplastîk bandoreka neynî li ser mêşên hingiv dike. Ji ber ku dibe sedema prizgirêkên tenduristiyê û lawazbûna wê ya bîranînê. Ev yek jî li ger sedem û bandorên dinî yên tenduristiyê hatine teqeskirin. Ji ber pileya germahiyeya bilind li Ewropayê bêtirî 2300 kesî jiyana xwe ji dest dan. Ji bo girtina tedbîran û dersînorkirina xeteriyê, tîmek zanyarên eva hawayê hişyarî dan û banik kirin. Got her herêm yan jî her bajarek li gorî pêwîstiyên xwe amadekarî û tedbîrên xwe bigirin. Bi hatina werzê havînî re, pileya germahiyê li seranserî cîhanê bilind bû. Lê di nava vê werzê de, pileya germahiyê di meha tebaxê de ji 45 pileyan derbas kir. Tîmek zanyar û lêkolîner li ser pileya germahiyê ya vê salê û bi taybet li Ewropayê raporek amade kirin. Di serî de, tîma zanyaran diyar kirin got 2300 kesî li 12 bajarên mezin di nava sê rojên dawî de jiyana xwe ji dest dan. Sedem jî ev e rewşa û bûyerên nenormal ya pileya germahiyê ye. Nexweş pîr û kal yên herî zêde bi xeteriyê re rûbirûdmînin. Hevseroka lêkolînê û zanyara ava hawayê Fredrik Otto destnîşan kir û got: hejmara miriyan divê bala xelkê bikişîne ser xwe. Girtina tedbîran dikare bibe alîkar ji bo kêmkirina mirinên pêşa rojê. Fredrik bi bîr xist ku ev pileya germahiyê dikare bibe sedema mirina bi hezarên kesan û wiha domand. Em hîn di destpêka havînê de ne û ev pila germahî ya dawî nabe. Hîn jî gelek tişt hene got dikarin werin kirin, da ku jiyana xwe xelas bikin. Her çend pêlên germahiyê dikarin di havîna Ewropayê de bibin sedema 10,000 mirinan jî, lê bilgekirina van mirinan bi zehmetiyan re rûbirûdmînin. Pileya germahiyê ku jerabê ding e. Ji bo wê jî tîma lêkolînan vê germahiyê weke ku jerabê ding bi nav dike. Piştî ku pileya germahiyê di meha tebaxê de gihişte lûtkeya xwe, Fredrik Otto û hevalên wê xwestin bi lêkolînê hişyarî bidin û xeteriyê biriya tedbîran dersînor bikin. Tîma wan dibêje kesên nexweş, kal û pîr yên herî zêde di xeteriyê de ne. Ciwanên ku li derve werzîşê dikin, an jî dixebidin ew jî di nava vê xeteriyê de ne. Li ser vê mijarê jî Fredrik destnîşan dike ku civak neamade ye ku li ber germahiyê bisekine û wiha dibêje. Mirov difikirin ku cudahiya di navbera 27 û 3 pileyê de bêwat heye. Lê em bi zanistî dizanin ku ev cudahî dikare bibe sedema mirinê. Divê her herêm û bajar li gorî xwezaya xwe tedbîran bikirin.
لکولین و راپور دمکه دا پکته کل اسپانیا و برتغاله پلیا گرماهیه جی 46 پلیان درباس کر. ولاتن وقت ترکیه، یونان و بلغارستان جبر پیلن گرماهیه شواتن دارستانان چه بون. دداویه لکولینه دا بانگا گرتنا تدبیران هات کرن و تقص کرن که هر حریمک انجی باجارک لگوری شرط و مرجن خواه دکارن آلیکاریا باجاران بکن که چیتر آماده ببن. ریوبریه خسر یا حریم باکور و روجلات سوریه ده چارچوبه پیشخستنا چاندنیه دا جوینه گلدار خست. ده جوینه دا روشا چاندنیه لحریمه ریبا زنجار سرکرنا آفدانا زویان حتا نقاش کرن. هر وها بکارانینا تابلوین انرژیا روژه لشونا جنتورین بیرین آوه ججودکاران را حت پیشکش کرن. ریوبریه خسر ده تابلوین انرژیا روژه بدین بدجودکاران. هەوڵدان ڕێبەبەریا خۆسەرج بۆ پێشخستنە خەباتن خزمەتگوزاری و ئاواکردنە بنەسازیە هەرێمێ دەوام دکا. دەوێ چارچۆڤەیەدا دەستەیە چاندنی و ئابۆریێ ji بۆ پێشخستنە ئافدانە زەڤیان و کێمکردنە مەصرفên سوتەمەنیە جivînê gildar xist. Divê civînêda rêveber û endamên desteyê beşdar bûn. Di civînêda rewşa xerabiya çandiniyê, kêmbûna baranê û guharîna avahewayê hate nîqaş kirin. هر وکی دن پرسکریک و آستانگین لپیشیا آفدانه زویان به طایبتی دو سالن بوری دا لسر هاتا گفتگو کرن. پشتیوه بجدارا نرین خواه آنین زمان. جودکاران دیار کر که تابلوین انرژیا روژه مصرفان کم دکا و زیانین ویش بو اکولوژی و جنگه توننا. هر وها بکارانینا تابلوین انرژی لشونا جنتورین سوتمنیه هات پیشکش کرن. پشتر مجلس آبوری و چاندنیه بریار دا کو تابلوین انرژیا روژه بدین بده جودکاران. لگوری بریاره ده جودکار بوهای تابلویان لسر 3 قسطان بدن. قسطک ده دماکرینه دا اوی 3% جودکاران بگردن. قسطک جی 35% پشتی دمسال یکم یا چاندنیه. قسطا داویجی 35% پشتی دمسالا دویم یا چاندنیه. دسته یا چاندنیهش بووی پروژه هن خال دست نیشان کرن. دسته کود اف بریار و پابندبونه بریزگنامه انجام آبوری و چاندنیه بطایبتی ده درباره بجهانین سیستم آفدانه یانو جندبا. فروتن آنجی بازرگانیه به تابلویان یانجی بکار آنینا ویج دربی آرمانجن آفدانه ویجه برپرسیاری و جزاین قانونی بن. اف پروژه دیبار جودکاران و لیچونا چاندنی سوک بکا و قادا بکار آنینا انرژیا پاقش برفرحتر بکا. بله گهدارن عزیز و هجاج خواه ده درباره ام ببیجن حیبرین بلاستیک دا ما میوان گرتیه دست میوانا مجی رووند عبدویا اند زیارة اکولوژیکا هروها هفسروکا سازیا اکولوژیک لباجار حسکیا ما مستا رووند دمات خوش بی دم خوش طلاب جمره و جهمی گهدارا سپاس سپاس مامۆستا ji بۆی تا و ji بۆی tevlîbûna te porogramê jin û jînge. Mamoste Rovand xeleka me ya vê heftiyê ji xwe li ser em bibêjin heyberên plastîka û heya çi astê bandorê li mirovan bi tevahî dike û her wiha bi taybet em dikarin bibêjin lê tendirustiya jinê dike. Dikarê ji me re meselen em bibêjin xeterî yan jî bandoriyên van heyberê hanake çi erênî bin çi neynî bin li ser tendirustiya jinê ji me re bide diyar kirin. شخوا تلوثا ام بيجن او بلاستيك او قريجاج بلاستيك تشيف شخوا ناسكن بلاستيك معدني هري خطرياوي هي اج بترولي تشيدن يعني مش مشتقاتي بترولي تشيدن كان اب معدني حزاري صالة هجناب اخيد مينن بيبشتي بين اوبيتن ناي تحليل كرن ناب اخيد مينن حتى بتحليل كرن معدني جعري دا بيجن جنجهي همي آب یا آخ یا هوا به تعدیل الفیکاتیه جنگه دشید که تعدیل خورد گهینه تندرستیام رو و ام بیج نقطه آخامه پی قریش بده
في بلاستيكي ينقطان بين حيوان جي جبيق بلاستيك تعدلت يعني دقيه إنسان دريا خوارناويرة أب جعريا بلاستيك ودكبه لاشيوي يعني دبجة سميدة ودبه سببا قالك نخشيا جيرة أنبيجن يعني التحاليل اللي شاكرين إنه دبيجن بلاستيك دبه جزيئات نيجلتني بتشوشك ميكرو بلاستيك يعني تبلي خوينا مروفا أنتي قصدك إنه بلاستيك خوينا مروفا ديتنا أنبيجن بتايبت جن بيتر تأثير سرد بين قريجاء بلاستيك أنبيجن وقت دي يعني أو كان خوشية بيرشيت كده يعني دزارو كي خوشي دريا حمل يعني أب سمومانات كي لاشي زارو بيجي أنبيجن نخوشية وقت شيت كه هرمونات اضطراب هرمونات جمجنة شيت كه أنبيجن حتى نخوشية ما دقيه عقم نوزارو كانين جبرية أنبيجن نخوشية غدة درقية هي شيت كه حتى دقيه أصلا بنجشيري جي إنه شيت كه آخويني وقلك أنواعي دش بنجشيري سرطانات يعني تلوثات بلاستيكي بروبر شيت كه أو مروب بينزان إنه قهاتيوي بلا بلاستيكي مثلا جخوارني دقيوي مثلا أنا خوارنا خوي جرم تخ آبا خوارنا خو تخ تشكي بلاستيك مثلا أو جرم به تفاعل بيردك مثلا سينيكاي بلاستيك به أو بي بخو قدحاوي بلاستيك به تفاعل بهوردك أو بلاستيكا درباسي خوينيت به درباسي لاشي مروفات به تأثيرات جنيف فيزيكياي بيتري تأثير بته حساس هرمونات يعني فاضطراب هرموني جي جمجي قال لك سدما قال لك نخشيه نباشا بله ما مستا روان دراستی جی یعنی اف مجارا بلاستیکه بطایبت ام ببیجن وکو جن دجیانا مایا روجانا ده گلکی بربچافا و گلکی تی بکار آنین جی ما مستا روان دجنن ام بیجن کووان هیبری هایان جیوه هیبرا بلاستیک بکار تینن شخو هل بتقلك جوري وانا كهنا ام تخازم تج جهداران را بده شروع وكرن اف ماده بلاستيك دو تشد تديتن يعني دجيانا روجانا دو وقت شي مثلا ام ببيجن بلاستيك تدا تبكار انين مثلا خانه تشيت ام بيجن الو كرمك ما كرمك ام بيجن مثلا بيجن فراغي إخبارني تشيتك أو استخدامات أدوات مطبخي مثلا في أفقلتي تي استخدام كرن بيجن جن وك أدوات تغليف تشتي تغليف كرن بيجن حتى جن مكياج داتين أو جي تشني هنا أدواتني أو جي بلاستيك كذي تعدد كالجنيه تعدل مثلا بشرات بيجن يعني تشتبلاش كذا استخدامای پر بوده يعني دبي 400 مليون طن بلاستيكا هر سال تي انتاج كرن يعني نهجي تاني تيزي براندن تي إعادة تدوير كرن حتى ونهد جنجه دمينه فقالكي سدماي هي فجن قالكي بكارتينا شو من أو قارني مثلا أو تشيدك ممكن مش تقول كذا مكياج جديدة كذا قال لك تشتري تغليف كرن بلاستيكية مثلا در خضروان ذكر خضروان كيساني رش بلاستيك قل كي نباش أو جي در بيت كرن تين أو جي يعني نباش درباسي خوارنت به درباسي أمبيجن أفقانيني أو جي مثلا حرارتك بقي يعني تبلي آبي جي دبي وأمبيجن خوارن مثلا وقت أمبيجن مونته تشيتك يعرف بقشتي فأمبيجن يعني فرقانينا استخدامها بلاستيكا دجيانا جناده ساوي نباشو ونخوشيا جيرتينا وجيرا وجمال باطاويرش طبعا تماما مستاش خو سپاس جبوی اف آگاهیه تا دست نشان کرن جمرا طيبت جن جي خبرات يا اف ام بيجن مواد تجميلي
gelekî tedî jin bikardînin bandora wanakê li ser em bêjin jinê heye û wek te da diyarkirin jî ev heybera hanakê di wan mewadê hade jî tê dîtin. Em bi hêvî ne kesên ku li me guhdar dikin bêtir baldar bin di bikaranîna em bêjin van heybera de û gelekê tiştê din ku di jiyanê de bikardînin. Mamoste rovend mirov çawa dikarî xwe biparêze ji van heyberên ha ji plastîkê yanî tiştin hene ji ber dêla plastîkê bên bikaranîn bêtir tendurist bin. طبعا هي يعني ام بيجن وقت آلي خورني وانده ام كارم بلور به او تخت به او ام بيجن معدني به تشيترش بلاستيك مثلا ام كارم كاربينن وقتاجن درن سوق بسر وقوان كارن كيسه كي قماش خور تشيتر او كيسه بلاستيك ان خوشيا جيرتينه كارب خور به يعني پر باشه مادين هنه مكياج وان مادني طبيعيين خزاينه نه بلاستيك كاري يعني او بديلانا بينه شيترجي وجن مثلا ام بيجن انواع بلاستيك حتى انواع بلاستيك هنا ام كارن معلوم يعني تصنيفات بلاستيك هنا حياه حتى خطرنا لازم انا بحث بكيجن لكلين شي هي خطر هي ام بيجن امن هنا ام كارن جن قد في مجال معلومات خو بتربكه ابرمز مثلا حفت هرسر علبات بلاستيك ابرمز هي كارجن جاكو هدار باتشيو هر باشه نباشه تصنيفك بلاستيك جي هي يعني بلاستيكي امن جي هي وايه نباش جي هي قالك جارا ليه تيلي بقران اكثر نباش يعني ايه رش يعني نباشه كان كيسه مثلا كيسه بلاستيك رنجه كده سبيبه او تشيتر يعني ايه رش ام بين مثلا تون كيسه كي ام بيجن كيسه كاغتي تشيتر كيسه قماش تشيتر كيسه بلاستيك براستي ولي فقران وكم يعني ام كم بكن استخدامها خوش بلاستيك ومهر بآلية تشتي خزايي وتشيتر بجبو تندرستيه وشبو جنجه جوه تشيتر به هلبت ماموستا دستي تساغبي ماموستا روفند شخوا ام بيجن هف بيبينا ما بر بداوي ودوچه متخواست برياكو ام خاطري خوا جي گهداران بخوازن يعني جي اف بندا مبداوي ببي توك شيردكي الكسن گهدار بكي يعني ام بيجن اف موادن ام بيجن بلاستيك شيردك الدرباري واندا تشد خوازي بيجي يعني ام حياة ام كاربن ام بيجن ام دوري تشتي بلاستيك بكبن قلتي بكار نين ناخده وهر تشتي خزايي مثلا ام بين مثلا تخت به او بلور به او تشتي طبيعي به كيسي قماش به من بيتر بكار بين الجيانا خو في هشمندية بلا بكن ناب بلتي خده تشتي يعني روجانه ام كار بينن بثقافتك كان لك ناب بلتي مدى جبو تندرستيك تشيتر وجبو جنجهك ناقشتر هلبت ماموستا جارك دن روفند عبدو جي باجاري حسكي تبلي بروغراما جنو جنجه بو از قلكي سباسياتتكم كتبوي ميفانا خلقاما بله گهدارن هیجا گهدارن عزیز گهدارن رادیو استار اف ام ام آنها در باسی شیرتن جنگهی دبن آوه دبو بکن جبو پاقش کرنا جهن گشتی و شوشتنه آوه با عقلانه بکار بیدن ریبازن و گوهستنه ین هویر دور پارز بکار بینن بمشن بسکلیت سوار ببن آنجی و گوهستنه گشتی بکار بینن دارکه بچینن هر دارک آلیکاریا پاقش کرنا هوای و پاراستنا هفسنگیا اکولوژیک دکا کم کرنا خرج کرنا گوشت هلبرین حیوانان جافکانین گرنگ دخوا و دبس دما امسیونان دهن روجاندا هول بدن کهون کم بکار بینن بجداریا کامپانین پاقشیا هویر دوری ببن جبو پاقش کرنا قادن گشتی بجداریا چالاکیا ببن آن جیوان ارگانیز بکن
بەلی گۆدارên هێژا حیاوێ دەرێ خەلەکە مەبداوی دبا لێبەریە ئەم خەلەکە خۆبداوی بکەن ئەم بەهێڤینە کو تشتên me anîn ser ziman hûn jî di jiyana xwe ya piratîk û rojane de bi kar bînin. Heya xelekeke din hûn bimînin di xêr û xweşiyê de.